Царь небесский, утешитель душе istine i žive si sad smo nas prošli blagi жизни podatelju, pridi stelici naš svake skreni i spasi blaže duši naš. Slava Otcu i Sinu i Svetomu Duhu i prisno i vijeki vijekov. Amin. Gospodi pomiluje, Gospodi pomiluje, Gospodi pomiluje. Hriste Bože, blagoslovi sabranje, ovo je svet, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Amin. Izvolite, sedite. Draga braći i sestre, dobrodošli na još jedne razgovore o veri. Kao što vam je poznato, mi se sastajemo svakog drugog utorka. Prošle nedelje smo imali predavanje na temu iz Svetoga pisma. Otac Nebojša Tumara je držao predavanje koje je bilo o značaju, odnosno pravoslavnom tumačenju Svetoga pisma. Večeras imamo predavanje koje također govori o tumačenju, ako hoćete, pravoslavne ikone ili značaju pravoslavne ikone. I ja se radujem da je otac Bogdan Milić iz Užica, Žička eparhija, prihvatio da održi ovo predavanje. Nas, oče Bogdane, prate još neki ljudi van ove sale, tako da, znate, nekima smo poslali link. U svakom slučaju, dozvolite mi da vam ukratko samo predstavim oca Bogdana. Otac Bogdan je oko 3 godine u sveštenom činu đakona, sad je odnedavno sveštenik. Vladika Siluan ga je ruku položio u čin sveštenika za parohiju Sveta Trojica u Melbourneu. Otac Bogdan je mlad, obrazovan čovjek, završio je bogosloviju kod nas, fakultet, magistarske studije, magistrirao je i sada je na doktorskim studijama u Moskvi. Očekuje se da će otac Bogdan u dogledno vreme da dođe ovdje. Mi smo predali za njegovu vizu i očekujemo da će to da bude možda početkom iduće godine i tako. U svakom slučaju ne možemo tačno da predvidimo kada će to da bude. Radujemo se što će otac Bogdan da bude klirik naše eparhije, već je klirik nego što će da služi u našoj eparhiji, jer će on biti značajno pojačanje našem svešteničkom bratskom ovde, svešteničkom bratstvu države Viktorije, a samim tim i Australije. Otac Bogdan ima suprugu Popadiju, Radmilu, koja je također završila teološki fakultet. Tako da će i ona moći da pomogne kada je u pitanju obrazovanje naše omladine ovdje. Oče Bogdane, u ime ovog našega naroda, oni koji su sabrani ovdje i oni koji vas slušaju sa drugih mesta, iz raznih država Australije, ja te pozdravljam i blagodarim što si prihvatio da govoriš na ovu važnu temu. Izvoli. Blagodarim oče Milorade na divnim rečima, na lepom predstavljanju. Otac Milorad me to predstavio, pa sad malo me i nahvali, tako da to stvori sad u trenutku malo i tremu kod mene, kako ću se svetlu sada prvi put pred vama pokazati, ali evo uz pomoć Božiju nadamo se da će to biti najpre na korist svima nama i da, kao što kažu reči Svetog pisma, da sve što činimo na slavu Božiju i na našu duhovnu korist, a ne na našu gordost i na naše slavljenje. Želim također isto da vas
sve pozdravim, iako ja vas ne vidim. Imat ćemo prilike, nadam se, uskoro da se upoznamo. Ali eto, u mojim ste mislima i molitvama, iako se još uvijek nismo ni upoznali, ali eto, da će Bog da i to dođe uskoro. Kada sam sa ocem Miloradom razgovarao u vezi teme, ja sam eto tako malo i razmišljao o čemu bi mogao da pričam. I onda sam smatrao da je tema ikone izuzetno značajna i važna, jer ona se izučava i u bogoslovijama i na fakultetu i tako dalje. I tako kada sam ja upisao bogosloviju, tamo su bila neka uvodna predavanja i sad imali smo predmet uvod u bogoslovlje, tamo uvod u katehizis, to su istine hrišćanske vere. I tada smo se upoznavali sa ikonama, dakle, govorili smo o njima. Nakon bogoslovije sam upisao fakultet u Beogradu i opet tamo kada sam došao, opet smo imali neka uvodna predavanja. Sam se onda pitao, pa zar već uvod nismo prošli, zar ne treba sad da idemo nešto dalje? Ali je to dobro, tako propisano, tako i da radimo. Posle fakulteta, eto, master, magistarske studije i opet predmeti koji se tiču uvoda, uvod u Sveto pismo, uvod sada u rano monaštvo, uvod u istoriju rane crkve, opet neki uvod. I malo sam se začudio, ali eto, posle toga opet kada su me studije odvele dalje u Moskvu, nisam ni mogao pomisliti da ću i tamo da se srećam sa opet nekim uvodima. Uvod u filozofiju, uvod u pastirsku filozofiju, psihologiju i tako dalje. I onda sam došao do zaključka da čovjek uvek treba da se vraća na početak, na temelje, da obnavlja gradivo i da se uvek uvodi nanovo u temu koja je jako značajna za nas. I zbog toga tema ikone, dakle koja je uvod, ona nas kroz čitav naš život izgrađuje. Ovo svoje predavanje ja ću podijeliti na nekoliko delova, pa ću na samom početku da kažem da sama reč ikona dolazi od grčke reči i ona označava sliku ili obraz. Dakle, to je ono čega bih ja krenuo. I također da kažem da su se ikone u pravoslavnoj crkvi počele poštovati još u 1. veku hrišćanstva. Po predanju sveti apostol i evanđelist Luka je autor ikone Presvete Bogorodice, Filarmose. I još mnogo drugih ikona, ali ja sam sada istakao ikonu Presvete Bogorodice Filarmose iz tog razloga, evo sada ću ja ovdje nju podeliti sa vama da je svi ovdje vidimo. To je ikona Presvete Bogorodice Filarmose, za koju se smatra da je ona prva ikona uopšte u pravoslavlju i nju je, dakle, kao što sam rekao, ikonopisao sveti apostol i evanđelist Luka. I smatra se da je ova ikona obrazac svim drugim ikonama Presvete Bogorodice. Ona je za nas, za našu crkvu, za naš srpski narod izuzetno značajna, zbog toga što se ona sada nalazi u bratskoj nam Crnoj Gori, dakle, u srpskoj crkvi, u Cetinskom manastiru, dakle, ona je, ja sad isključim ovdje, dobro. Ona se, dakle, sada nalazi u Cetinskom manastiru. Njena istorija je jako, jako važna, ne samo za naš srpski narod, već uopšte za čitav pravoslavni svet. Jedno vreme ona je bila u Rusiji, nakon toga kada je u Rusiji krenula revolucija, kada je krenuo progon njihovih intelektualaca, Rusa i sveštenika i svega što je vezano za crkvu i za duhovnost, ta ikona je preko Danske, preko Brisela, obrela se i u Srbiji, u našoj zemlji. Jedno vreme se čuvalo u manastiru Ostrogu i hvala Bogu sada se čuva u našoj velikoj svetinji, u Cetinskom manastiru. Dakle, vidite kako su i čudni putevi Gospodnji i kako smo mi milošću Božijom, ono što je svojom rukom naslikao sveti apostol i evanđelist Luka u 1. veku, imamo i mi da nas krepi i da nam bude podrška u ovim teškim vremenima. Poštovanje ikona u pravoslavnoj crkvi, kao što možemo vidjeti, dakle, vidimo korene još negdje se uzima da je 46. godina nove ere, vreme kada je nastala ova ikona rukom apostola evanđelista Luke. Međutim,
nije uvek poštovanje ikona nailazilo na odobravanje unutar crkve. Tek se to regulisalo na 7. Vaseljenskom saboru 787. godine. Do tada poštovaoci ikona često su bili od svoje braće u crkvi gonjeni i ubijani, bacani u tamnice. Zbog toga što se smatralo, dakle ti koji su bili podeljeni su bili u dva tabora ljudi, jedni koji su smatrali da ikone treba poštovati i drugi koji su smatrali da to nipošto ne smemo raditi. A oni koji su se protivili poštovanju ikona, oni su to činili iz straha da ne naruše drugu zapovest iz Mojsijevog dekaloga koja kaže da ne smemo da ne pravi sebi idola niti kakva lika, nemoj mu se klanjati niti mu služiti. Dakle, ako opet sada prelistamo istoriju izabranog naroda, vidjet ćemo da je to narod koji je bio monoteistički. Monos znači jedan, teos Bog, dakle narod koji je verovao u jednog Boga, isto onog Boga u koga i mi verujemo. I taj narod je od Boga bio izabran i blagosloven. Svaki put kada bi se taj narod ogrešio Boga i krenuo da gleda šta okolni narodi rade, da ih kopira i da podražava njihovu kulturu i da uzima sve ono što je loše iz njihovog naroda, on bi stradao. Nije to strano ni danas, ni nama. Često možemo da se povedemo slastima ovoga sveta, da nam se čini da je na drugoj strani nešto lepše i da se za tim povedemo. Tako je izabrani narod činio. Video je tamo po Svetom pismu, imamo svedočanstva, učinilo mu se da je grožđe tuđih naroda slađe, da su njihove devojke, žene lepše, da su njihovi bogovi moćni i onda su oni uzimali, dakle, tu iz drugih naroda, uzimali su njihove bogove, mešali su se sa njima i tada bi krenula kazna. Bog ih je ostavljao, zaboravio sve do onog trenutka dok mu se nisu vratili. Imamo sada, na primjer, poznatu u grčkoj mitologiji vrhovni bog, bog Zevs, pa imamo boga vina, boginju ljubavi, boga podzemlja i tako dalje. Svi oni imaju svoje kipove, svoje likove koji su izobraženi. I tako i taj izabrani narod koji je po opredeljenju bio monoteistički, koji je verovao jednoga Boga, nekada bi se desilo da luta, da skreće sa pravog puta i da se klanja tim bogovima. Tako imamo poznatu predstavu iz Svetog pisma, gde u trenutku kada je Mojsije razgovarao sa Bogom na gori, da se narod klanjao zlatnom teletu. Dakle, vidite kako su oni obožavali životinje, kako su oni naprave zlatno tele svojim rukama i klanjaju mu se smatrajući da je to Bog. I onda bi se posle toga Bog na njih, kako se to kaže u Svetom pismu, ljutio, odstupao od njih sve dok se oni nisu pokajali. I ovo je važno reći zbog toga da vidimo zbog čega su ti ljudi koji su hrišćani bili, zbog čega su se oni toliko plašili poštovanja ikona i zbog čega su oni imali odbojan stav u poštovanju ikona. Dakle, zbog čega su se plašili. Mi danas možemo vidjeti, nažalost, da evo imamo istočnjačku kulturu, kinesku kulturu, to mi evo sada pada na pamet, da mi sada, ne znam kako je to u Australiji, ali je to ovdje u Srbiji, hrišćanskoj zemlji, možemo vidjeti da se u tim prodavnicama na trgovima često prodaju neki slonovi, kamile, žabe i sad u tu žabu možete staviti u usta tako neki novčić i onda to znači da će biti novca. Pa onda da unesete taj neki kip kamile u kuću, pa sad treba da ga okrenete ka ulaznim vratima, ka izlaznim. Možemo vidjeti kako na jedan zaista čudan način i kako se nešto što nam se čini bezopasno zapravo primamo kao što je izabrani narod, kao što to čitamo u Svetom pismu, da je on usvajao tuđe bogove, kako i mi to na neki način radimo. Dakle, onako je to jedna jako, jako čudna pojava u našem narodu. To je to nešto što se tiče, dakle, tog uvoda, dakle, zbog čega su se ti prvi hrišćani, rani hrišćani, plašili poštovanja ikona. Dakle, i tek 7. Vaseljenskim saborom je ustanovljeno, dakle, da poštovanje ikona je nešto što nije pogrešno, što nije idolopoklonstvo
i što svakako trebamo da činimo. Dakle, zbog čega je to tako, šta se predstavlja na ikoni, to ću nešto malo kasnije reći. A sada bih se osvrnuo na sam izgled ikone. Šta jedna ikona treba da ima da bi se ona mogla nazvati ikonom? Dakle, imamo u crkvi nešto što se zove kanon. Kanon svetih ikona, dakle, jedan obrazac, jedno pravilo kako ikone treba da izgledaju, da bi one bile to što treba da budu. Sama reč kanon, ona je pozajmljena dakle, od hebrejske reči kane, što znači trska. I ranije, u starom vremenu, dakle, ljudi nisu imali precizne merne instrumente, kao što mi sada imamo, dakle, precizan metar, tamo za milimetre, za mikrometre, pa sad šublere, koje kakve i tako dalje. Oni su imali tu meru koja se zvala, dakle, kanon i ona je se uzimala od trske, imala je određene proporcije, ne mogu sada tačno se setim kolike su te mere bile, i to je za njih bio kanon. Dakle, kada se nešto meri, kada se nešto gradi, kada se zida, dakle, koristi se ta trska koja se zna kolike mere i pomoću nje, dakle, se gradi. Dakle, ona je bila merna jedinica toga vremena. I tako, kada kažemo kanon, neki će to prevesti sa pravilo, dakle, ima negde oko 30-40 mogućnosti varijacija prevoda kanon. Što se tiče ove naše teme, meni se nekako čini da je najprikladniji izraz, dakle, mera. Dakle, kakva to mera treba da bude, kakav kanon, kakva mera treba da bude, da bi se jedna ikona mogla nazvati ikonom. U našoj crkvi postoji više bogoslovskih ustanova, postoji i fakultet u Beogradu, u Libercilu i tako dalje. Međutim, postoji i jedan fakultet koji se zove Fakultet za umetnost i konzervaciju. On se također nalazi u Beogradu i na njemu se studenti obučavaju, opismenjavaju kako pravilno ikonopisati, kako pravilno slikati ikone. Da bi neko mogao da dođe da upiše taj fakultet, pored talenta koji treba da ima od Boga mu danu za crtanje, za slikanje, on mora da ima i blagoslov od svog sveštenika, od svog episkopa, dakle da bude prepoznat od crkve kao neko ko je crkven čovjek da bi mogao uopšte da upiše taj fakultet, da na njemu studira. I sada kada čovjek dođe tamo da studira, dakle, pored predmeta koji se izučavaju i na likovnoj akademiji, dakle, klasično slikarstvo, na Bogoslovskom fakultetu za umetnost i konzervaciju studenti se obučavaju i bogoslovlju. Dakle, izučavaju sveto pismo, izučavaju i liturgiku, izučavaju dogmatiku. Zbog čega je to važno? Pa važno je zbog toga da bi znali kako i koju ikonu treba da naslikamo i na koje mjesto da je postavimo. I sada možemo vidjeti, na primjer, ikonu Presvete Bogorodice Gospoda Isusa Hrista, da će svaki umetnik da ju uradi na neki svoj način. Neki je talentovaniji, pa će ikona, da se tako izrazim, biti lepša, drugi će raditi drugačije, pa će ikona imati neki drugačiji, manje lepa, da se tako izrazim, da ne bude mnogo oštar. Ali ono što svako može da vidi, to je da kada uđemo u crkvu, dakle da u kupoli crkve, da ćemo vidjeti Gospoda Isusa Hrista Pantokratora. Dakle, bez obzira na talent koji određeni ikonopisac ima, uvek će se Pantokrator nalaziti u kupoli. Ako stanemo na soleju i pogledamo u pravcu oltara, vidjet ćemo Presvetu Bogorodicu. Bogorodica koja se zove Širšaja nebes, ona koja je šira od nebesa. Dakle, Gospoda Hrista, Boga našeg, koga ni ovaj svet, koji je veći od ovog sveta i koji je silni, njega je Bogorodica smestila u svoju utrobu i zato se ona zove Širšaja nebes. Eto, naveo sam te dve ikone i primjer koje uvek možete vidjeti u svim crkvama. Dakle, nezavisno od toga, na koji način je ona freskopisana, one će biti na tim mjestima. I još postoje mnogi rasporedi kako ikone treba slikati. Dakle, u kupoli idu proroci, na ikonostasu Gospod Hristos, Presveta Bogorodica sa desne i sa leve strane i tako dalje. Dakle, zbog toga je važno da onaj ko će da bude freskopisac,
da mora da zna i liturgiku, sveto pismo, da zna i dogmatiku. Dakle, to su neki koraci koji su preduslov da bi neko mogao da se nazove ikonopiscem. Možemo da vidimo da postoje mnogi umetnici danas koji su talentovani, koji su slikari, koji će perfektno da naslikaju neku ikonu. Međutim, ukoliko se ne ispune te mere, ti kanoni crkve, ta ikona se ne može nazvati ikonom. Jer freskopisanje i ikonopisanje nije prosto uzeti četkicu, boju i nanositi na određenu površinu. Dakle, evo o čemu se radi. Tako bi recimo uradio obični slikar. I neosporno da bi ta ikona bila, da bi ta slika, taj portret svetitelja bio lep. To je neosporno za oko. Međutim, kako to rade ikonopisci? Šta oni prvo urade? Kada neko bude prepoznat od strane crkve kao ikonopisac i kada on počne da radi to svoje poslušanje i kada dobije neko poslušanje da ikonopiše crkvu, da naslika neku ikonu, najpre šta on uradi kada krene, dakle priprema te površine, da li će to biti na malteru, da li će to biti na dasci, na drvetu, on tu površinu premaže crnom bojom, tamnom bojom. I tek onda kreće proces rada. Dakle, on namaže crnom bojom, tamnom bojom, sačeka da se osuši i onda kreće tu crnu boju da osvetljava, da na nju nanosi sve svetlije i svetlije nijanse, sve svetlije i svetlije tonove, sve do onog momenta dok ta ikona, dakle taj svetitelj ne dobije svoj lik. Zašto je to tako? Pa imamo u Svetom pismu, dakle u knjizi Postanja, da se govori kako je Bog ovaj svet stvorio iz ničega. Dakle, u početku beše tama, ništa nije bilo. I onda je Bog udahnuo duh životni u ovaj svet. To mi govori, dakle, Postanje. I vidite kako sada ikonopisac, freskopisac, podražava samog Boga u tom procesu stvaranja. Dakle, on nanosi jednu crnu površinu koja predstavlja ništavilo, koja predstavlja nešto što nije život, i onda posle toga nanosi sve svetlije i svetlije tonove, i svetlije i svetlije, i onda posle toga nanosi naravno i boje, i onda na kraju dobijemo ono što se zove ikona. Dakle, sam taj proces, dakle, stvaranja ikone dolazi do toga, dakle, da ta ikona u čitavom tom procesu postaje jedno živo stvorenje. Dakle, da nešto što je nekada bilo neživo, dakle, ta jedna crna materija, dakle, da dobije svoju boju, svoje obličje. Baš kao što smo i mi, dakle, stvoreni od zemlje, uobličeni, tako i freskopisac, dakle, uobličava, dakle, stvara nešto i na taj način se upodobljava Bogu, postaje sličan Bogu po blagodati, dakle. Ta svetlost na ikoni je jako važna. Dakle, svetlost na ikoni je ono što je, možemo reći, jedno od važnijih elemenata. Mi sada kada bi uzeli da mi nešto osvetlimo, na primjer mračna prostorija, upalimo paljač, upalimo sveću ili sad kameru na telefonu i da osvetlimo neki predmet, mi bi ga osvetlili samo sa jedne strane. I on bi nam bio svetao sa jedne strane, a u pozadini bi bila senka. A ako pogledate pravoslavnu ikonu, evo sad ću ja naći jednu, ne samo zbog demonstracije. Vidite, ako vidimo sada ikonu Svete Trojice, dakle, mi ćemo vidjeti da na toj ikoni nema senke koja pada iza ova tri anđela. Dakle, mi ćemo vidjeti da ta svetlost dolazi od one svetlosti koju nam opisuje Sveto pismo u opisu preobraženja na gori Tavor. Dakle, pošto ova svetlost nije prirodna, ne baca senku, onda se senka i ne slika, a sami postupak nanošenja boje ide od tamnih tonova ka svetlim, odnosno iz tame u svetlost.
I sada na toj ikoni možete vidjeti, dakle, ova ikona je predstava, dakle, Svete Trojice, dakle, 3 anđela, i možete vidjeti kako su stene, kako je drvo, kako su objekti okolo nekako nadvijeni, oni ne stoje onako simetrično 100% pravo, nego su usmereni, dakle, ka svetiteljima, ka Svetoj Trojici. I to bi tada značilo, dakle, da kao što naš život treba da bude usmeren ka Bogu, tako i čitava tvorevina, dakle, na ikoni je predstavljena, da je okrenuta ka Bogu. I mi smo vidjeli na toj ikoni da ima dosta, da je ona urađena i u pozlati. Evo sada ću opet da vratim, da bi opet mogli da vidimo. Vidite kako ona lepo ukrašena sa zlatom. Zato što je zlato kao simbol na ikoni izuzetno upečatljivo. I pogrešno je mišljenje da se ikone pozlaćuju radi luksuza. Dakle, zlato je jedan od najvažnijih simbola i on simboliše istinu, a istina se ne menja. Uvek je ista u svim životnim okolnostima i u svim uslovima, kao isto i zlato koje ne menja svoja svojstva ni svoj izgled. Bilo da se ono nalazi u vatri ili u vodi, dakle, zlato je uvek zlato. Dakle, vidjeli smo kako su te boje, dakle, značajne, kako je svetlost na ikoni izuzetno važna. Ja sam izabrao ikonu Svete Trojice, da i o njoj nešto kažem, zbog toga što sam narečen i što sam imenovan da budem i u crkvi Svete Trojice i nekako mi je ikona Svete Trojice izuzetno lepa i na jedan način, dakle, ta Sveta Trojica, 3 anđela, može se o njoj pričati da se baš onako dotakne sama suština ikone. Vidite, sada ću vam pokazati još jednu ikonu Svete Trojice koju ste sigurno viđali. Sigurno ste viđali i takvu ikonu, vidite, tu je Sveta Trojica predstavljena tako što je Bog Otac, onaj koji ima trouglast oreol i blagosilja, Gospod kao jedan starac, Gospod Isus Hristos je predstavljen kao mladić, drži krst u ruci, a Sveti Duh iznad njih je predstavljen u vidu goluba. Dakle, ta ikona, nažalost, za nju možemo reći da je ona ušla u upotrebu u pravoslavnoj crkvi utjecajem rimokatoličke crkve. Dakle, možemo za tu ikonu reći da, iako se nažalost ona nalazi i u mnogim našim hramovima, ona nije najpravilnija predstava ikone Svete Trojice. Dakle, kao što možemo vidjeti ikonu Svete Trojice koju sam vam malo čas pokazao, dakle, Gostoljublje Avramovo, takozvano, koje se nalazi na ulazu crkve u Svete Trojice u Bransviku. Dakle, to je najpravilnija ikona Svete Trojice koju je uradio, koju je freskopisao veliki ruski slikar Andrej Rubljov. A zbog čega ona nije pravilna, ta ikona gde se Sveta Trojica predstavlja u vidu jednog starca, jednog mladića Gospoda Hrista i golub koji je tu iznad njih? Pa ona nije pravilna zbog toga što Boga Oca ne možemo izobraziti na ikonama. Zato što kada se Gospod naš Isus Hristos oplotio pre 2000 godina, on je uzeo ljudsko obličje, uzeo ljudsko telo na sebe, postao sličan nama, da bismo mi postali slični njemu. I dakle, on je uzeo ljudsko obličje i na taj način je postao među nama vidljivo prisutan i realan. Dakle, on se oplotio i u sebi i postao je Bogo čovek, dakle, Gospod Hristos. I zbog toga što se on oplotio, zahvaljujući ovaploćenju, i nama je omogućeno, tada ljudima je bilo omogućeno pre 2000 godina da ga vide, realno opipaju, da ga čuju. I zbog toga tu prirodu koju on uzeo na sebe, mi možemo i da slikamo i da freskopišemo. A pošto Bog Otac se nije oplotio kao Bog Sin, mi zbog toga njega ne bi trebali da
izobražavamo na ikonama. I zbog toga, dakle, je ikona koju smo vidjeli malo čas, ikona koja se zove Gostoljublje Avramovo, pravilna, jedina pravilna ikona predstave Svete Trojice. To je ikona koja je, dakle, taj sam događaj preuzet opet iz Starog Zaveta, kada su 3 anđela došla od Avrama i Sare, oni su ih ugostili, nahranili, napojili i onda su ih ta 3 anđela, to je sam Bog ih je blagoslovio. Dakle, blagoslovio ih je porodom. I zbog toga se ona uzima, dakle, to je bila inspiracija Andreju Rubljovu, dakle, da može da naslika ovu ikonu. Kao što sam već malo čas rekao, dakle, svetitelji izobražavamo onako kako, zbog toga što su oni bili realno prisutni ovdje na zemlji. Tako i Gospoda Hrista izobražavamo, zato što je bio realno prisutan ovdje na zemlji. Ono što bih također istakao, dakle, jeste da sama tehnika slikanja i freskopisanja, dakle, pored toga što uključuje i talenat umetnika koji to slika, treba reći da on ne pretenduje, dakle, umetnik da copy-paste preslika svetitelja koga smo mi realno poznavali ovdje sada na zemlji, da ga copy-paste prenese na ikonu. Dakle, nego šta umetnik radi, dakle, freskopisac? On oslikava njegovu preobraženu prirodu. On oslikava svetitelja koji se upodobio Bogu i koji sada svoj lik i svoje postojanje crpi od Boga. Dakle, ukoliko bi mi, to opet možemo vidjeti, kao što sam malo čas rekao, da su nam neke pogrešne stvari došle od rimokatolika sa zapada, kod njih umetnici najčešće potenciraju na tome da lik kakav je bio taj svetitelj bude 100%, dakle, da bude što verniji onome kako su ga ljudi znali na zemlji. Međutim, ukoliko bi preskopišući ikonu nekog svetitelja potencirali apsolutno i samo na tome da taj svetitelj ima lik onako kako je on bio ovdje na zemlji, ako ne slikamo tu njegovu preobraženu prirodu, onda mi pokazujemo da se mi više vezujemo za ovaj svet, a ne da svoj identitet crpimo u Carstvu nebeskom, tamo gdje je Gospod i tamo gdje su svi njegovi svetitelji. Dakle, pored toga, dakle, što umetnik, dakle, slika tu preobraženu prirodu, on se ipak drži određenih normi i određenih tih kanona, tih mera, te tako, ukoliko sada imamo ikonu svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je bio vladika, episkop, i ikonopisac ga ikonopiše u episkopskom dostojanstvu, u odeždi, sa panagijama, sa mitrom i sa žezlom u ruci. Dakle, njegov lik je zadržan, mi možemo prepoznati vladiku Nikolaja na ikoni, ali ipak taj njegov lik je blag, ozbiljan. Dakle, nikada nećete vidjeti ni na jednoj ikoni da se svetitelji smeju. Dakle, to prisustvo Božje, dakle, njima omogućava, dakle, da oni budu ozbiljni, da oni budu dostojanstveni i da su oni, dakle, preobraženi, dakle, upodobljeni Bogu, slični Bogu. Tako isto imamo, ukoliko je neko mučenički postradao, dakle, ukoliko je bio mučenički postradao u životu, njega ikonopisi slikaju sa krstom u ruci. Ukoliko je neko bio ratnik, kao što je to Sveti Georgije Pobedonosac, on se slika sa kopljem u ruci. Dakle, imamo i likove prepodobnog, Svetog Simeona Mirotočivog. Dakle, on se slika u njegovoj monaškoj rizi, dakle, onako kako smo ga znali realno u svijetu, tako i tamo preobraženo. A ukoliko bi vidjeli, recimo, proroke, kako se oni slikaju, dakle, oni se slikaju s jednim svitkom u ruci na ikonama, tako da možemo vidjeti, dakle, da na ikonama viđamo svetitelje, realne svetitelje, one ljude koji su hodili ovdje po zemlji, dakle, zadržavajući taj njihov lik, zadržavajući njihovu formu, zadržavajući njihovo dostojanstvo. Da li je to bilo episkopsko, da li je bilo monaško, da li je bilo svešteničko, ali
dodajući taj preobraženi element. Ono što sam malo čas u prvom delu predavanja rekao, a što se ticalo straha onih hrišćana da ne upadnu u idolopoklonstvo, dakle ukoliko budu poštovali ikone i celivali ikone, ukoliko im se budu poklanjali, to je otklonjeno na 7. Vaseljenskom saboru. I sveti oci na 7. Vaseljenskom saboru su dakle rekli da mi kada se klanjamo ikoni, mi se ne klanjamo drvetu i materiji od koje je ta ikona sastavljena, već se klanjamo samom Gospodu Isusu Hristu. Dakle, klanjamo se Spasitelju našem. I kada se molimo svetiteljima, to isto treba napomenuti kao jednu praktičnu stranu, dakle, jedino se Gospodu Hristu i Presvetoj Bogorodici možemo moliti direktno. Dakle, kažemo: Gospode Hriste, pomiluj me, Presveta Bogorodice, spasi nas. A ukoliko se molimo pred ikonom svetitelja, onda ne kažemo: Sveti Georgije, spasi me, ili Sveti Nikola, pomozi mi, nego se kaže: Sveti oče Nikolaje, moli Boga za nas. Dakle, mi se molimo da ti svetitelji koji su izobraženi na ikonama, da oni budu naši posrednici i molitvenici pred Bogom. Njima se molimo zato što je molitva pravednika, dakle, velika. Oni su već sada svetitelji Božji, oni koji su blizu Boga, i njihova molitva je svakako za nas značajna, zato se njima molimo. Kada celivamo takođe ikone, dakle, kada uđemo u hram, kada im se poklanjamo, često nakon ikonama možemo vidjeti da nažalost ljudi postavljaju karmin, ili tako da i onda možemo vidjeti gde ljudi sve celivaju ikonu. Ono što treba imati u vidu, onako iz praktičnih razloga, jeste da ukoliko se neko od svetitelja slikao ceo, dakle ukoliko je cela figura, da uvek treba se priklanjati nogama. Ukoliko je svetitelj slikan do pola i drži recimo evanđelje i blagosilja, treba ga celivati ili u evanđelje ili u ruku. Ima neko celiva u usta, u oko svetitelja, to baš nije pravilno. Dakle, ono što je pravilno, to je celivati svetitelje, dakle, u noge, u evanđelje ili u ruku. Dakle, to bi isto želeo da napomene. Što se tiče i same praktične upotrebe ikona, svi u našim domovima imamo ikone, imamo svetitelje koji su nam zastupnici i pred kojima se molimo. I taj raspored ikona koji imamo u kućama, dakle, treba voditi računa. Često se može vidjeti, na primjer, da se ikona Presvete Bogorodice i Gospoda Isusa Hrista ne stavlja na pravo mjesto. Dakle, kao jedan obrazac i kao jedna smjernica kako treba ikone postavljati, mi možemo to da vidimo na ikonostasima, na oltarima naših hramova. Dakle, uvek se sa desne strane nalazi Gospod Hristos, sa leve strane Bogorodica. Dakle, može se desiti da, na primjer, kada ljudi postavljaju ikonu, svoju slavsku ikonu, on je stave u sredinu, a sa leve i desne strane budu Gospod Hristos i Bogorodica. Nije to baš pravilno i pravilno bi bilo, dakle, da se Gospod Hristos nalazi u sredini, Bogorodica sa leve strane, a zaštitnik doma, svetitelj, da bude sa desne strane ikone. Dakle, to bi bilo ono što je najpravilnije. I ukoliko se u tom domaćem, da kažem, ikonostasu kućnom nalazi ikona Svete Trojice, on uvek treba da bude iznad. Dakle, kao ona koja sve drži u životu. Posle toga se raspoređuju ikone svetitelja koje imamo i tako dalje. O količini ikona koliko treba imati u domu, to je sada diskutabilno govoriti, samo treba imati meru. Treba imati meru i znati da ikone ne predstavljaju ukras našeg interijera, ukras doma, već oni predstavljaju naš odnos sa Bogom. Dakle, oni predstavljaju naše zastupnike pred Bogom kojima se mi molimo. Ishodno tome treba i imati meru koliko ikona treba imati i kako ćemo ih rasporediti.
Ispred svake ikone u pravoslavnom domu trebalo bi da bude i kandilo. A kandilo se pali zbog toga što u Svetom pismu se govori, dakle, toga ima i na Svetoj arhijerejskoj liturgiji, pa se kaže tamo na jednom mjestu, tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima. Dakle, svetlost Božija, dakle, da uvek bude osvetljena, dakle, lik Božji, lik svetitelja, da uvek bude osvetljen u našem domu, dakle, da uvek bude onaj koji će nas napominjati, da i mi treba da svetlimo takvom svetlošću, da i mi treba da nam oni budu uzori i da i mi budemo pravedni, da težimo, dakle, ka pravednosti uz pomoć Božiju. U pravoslavnom svetu ima dosta, dakle, kao što sam rekao, predstava ikona. Pomenuli smo i Presvetu Bogorodicu Filarmosu, koja je izuzetno značajna za nas. I malo čas kada sam pominjao da ikonopisti treba, dakle, da znaju i teologiju ikone, dakle, da se u određenom smislu opismene da bi mogli da vrše to poslušanje, tako isto i mi hrišćani. Dakle, zbog toga je ovo predavanje i značajno po meni, dakle, predavanje o ikonama, dakle, da bi kada pogledamo neku ikonu, znali zapravo šta na njoj gledamo i kako prema njoj treba da se odnosimo. Ja bih sada također uzeo i primjer ikona, dakle, ono što sam govorio, dakle, da je važno, dakle, da moramo znati teologiju ikona, dakle, da se opismenimo u tom smislu, da bi znali šta na ikonama gledamo. Evo, to je manastir koji sam vam sada pokazao, to je manastir Svete Ekaterine na Sinaju. To je manastir koji je poznat u pravoslavnom svetu, izuzetno značajan i važan, i za njega važi predanje, dakle, da je, mislim, Muhamed kada je prolazio tuda, da su mu monasi u tom manastiru dali vode da pije, da je on žednao. I tu na tom manastiru postoji natpis da niko od muslimana, od islamske veroispovesti, ne sme da ugrozi taj manastir. I taj manastir je očuvan i do dan danas. Taj manastir je poznat po jednoj ikoni koja se zove Gospod Hristos Sinajski, a on izgleda evo ovako. Vidite, kada pogledamo ovo Gospoda Isusa Hrista, on ispunjava sve te kriterijume koji su potrebni da bi jedna ikona bila ikona. Dakle, vidimo tu svetlost, dakle, nema senke pozadi. Međutim, ako se malo bolje zagledamo, mi ćemo vidjeti da desna i leva polovina lica Gospoda Hrista nisu iste. Mi ćemo vidjeti, dakle, da je, kada gledamo ovdje sa naše strane, dakle, desno oko Gospoda Hrista zatvoreno, da je onako kao tamnije, a da je ovo levo svetlije. I sad ono što sam pričao malo čas, dakle, da onaj ko freskopiše, on mora da zna, dakle, i teologiju ikone, dakle, i dogmatiku. Dakle, laički gledano, mi bi mogli da pomislimo, ova ikona nije baš savršena, nije baš dobra. Vidite kako ovo oko jedno je u redu, jedno nije, verovatno se ona oštetila tokom vremena. Međutim, prava istina jeste ta da je ovo ikona koja predstavlja, dakle, sjedinjenje dve priroda u jednoj ličnosti Gospoda Isusa Hrista. Dakle, ova ikona predstavlja Gospoda Isusa Hrista, kome postoje dve prirodne volje i energije, savršeno i tajanstveno sjedinjenje. Jedna je božanska, po kojoj je jednosuštan Bogu, a druga je ljudska. I ako pogledate Gospoda Hrista, dakle, na ikoni, dakle, vidjet ćete da je leva strana nesavršena i ona simbolično prikazuje ljudsku grešnu prirodu, da kažem, pod znacima navoda grešnu Gospoda Isusa Hrista, a njegova desna strana je savršena i ona simbolično predstavlja i prikazuje njegovu božansku prirodu. A sa druge strane, opet, ako se još dublje zagledamo u ovu ikonu, mi možemo vidjeti da ona deluje kao da je sa nekog drugog sveta.
Tako da, eto, tu sam ikonu uzeo kao primjer. Dakle, da bi vidjeli, dakle, koliko je značajno dublje gledati ikonu, dublje se u nju zagledati i dakle, koliko je značajno, vidite sada, ne samo za ikonopisca, već i za nas hrišćane koji poštujemo ikone, dakle, da znamo tu teologiju ikona i šta se na ikonama predstavlja. Također, sada bih još pokazao jednu ikonu koja je također značajna za nas pravoslavne i ona se nalazi u manastiru Mileševi. Vidite kako malo čas prikazujemo presvetu Bogorodicu Filarmosu, pa vidimo kako nas je Gospod nagradio da ona bude po domu naše crkve. I sada vidite jedna prelepa freska za koju ste sigurno svi čuli i koju ste vidjeli, a to je freska Belog anđela koja se nalazi u manastiru Mileševi. I ako bi otvorili sve velike enciklopedije, ne samo bogoslovske, već svetskog slikarstva, dakle, vi bi vidjeli, dakle, da se ikona Belog anđela nalazi u tim enciklopedijama. Dakle, ona je uopšte za fresko slikarstvo izuzetno značajna. Međutim, kada sam kao veroučitelj pričao sa svojim učenicima, ja sam primetio da mnogi od njih zapravo nisu upućeni i da ne obraćaju pažnju dobro na ovu ikonu. Vidite, svi kada slikaju Belog anđela, to ukoliko sada imamo i neke ikone u domovima, trebamo pogledati i obratiti pažnju. Dakle, kada se kaže ikona Belog anđela, često se slika samo ovako beli anđel. Vidite sa desne strane da se nalaze žene mironosice. Vidite sa leve strane da je neko belo platno. A nekako u slikarstvu često možemo vidjeti da se beli anđel slika samo kao beli anđel, bez ovih ostalih elemenata. A šta je zapravo predstavljeno na ovoj ikoni? Pa na ovoj ikoni je, dakle, predstavljena scena vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, o kojoj svedoče i evanđelisti. Kaže se, kada su došle mironosice žene da posete grob Isusov, vidite, one se nalaze dve mironosice, dakle su prikazane sa desne strane, nadam se da je to i vaša desna strana tamo. Kaže, one su naišle na kamen odvaljen od groba. Zato malo zvuči možda nama strano, zato što kako to kamen od groba da bude odvaljen, jer kakav je to grob, jer mi naše pokojnike polažemo u zemlju i preko njih stavljamo zemlju, dakle da se oni sačuvaju do drugog Hristovog dolaska. Međutim, gdje je Gospod Isus Hristos sahranjen, dakle u Judeji, tamo se ljudi sahranjuju u pećinama. Dakle, iskopaju pećinu, ima dosta pećina, a ukoliko i nema, onda ljudi iskopaju, dakle, u pećini rupu i onda oni tu polažu svoje pokojnike. I onda, kada polože pokojnika unutra, oni navale jedan veliki kamen na grob. Tako je i ovdje to prikaz, dakle, u taj grob se moglo ovako ući komotno, ljudi su ulazili, spuštali pokojnike i na kraju navaljivali kamen od groba. I tako su i mironosice došle da obiđu Hristov grob i naišle su na kamen odvaljen od groba i kaže, naišle su na mladića koji je sedao obučen u belo. Vidite anđel kako je obučen u belo, kako je ta njegova haljina prelepa. Dakle, mladića u belo koji ih je pitao šta tražite, oni su mu rekli da traže Gospoda Hrista, da je tu sahranjen, a on im je govorio zašto tražite živoga među mrtvima, nije ovdje, ustade iz mrtvih, pogledajte gdje su ga položili i pogledajte te grobne povoje što su ostali. I vidite kako beli anđel, dakle kako anđel ukazuje prstom na belo platno koje je Gospod Isus Hristos naš bio pobijen. I vidite kako nekada možemo da gledajući ikonu belog anđela zanemarimo ono što je zapravo suštinski važno na ikoni, a to je da ta ikona, pored sve te lepote belog anđela i pored te umetničke zaista lepote, ipak
ima smisao i predstavlja zapravo ikonu vaskrsenja, jer anđeo i pokazuje prstom i ukazuje na Gospoda koji je vaskrsao. Također, ono što je potrebno isto reći i što se nalazi u našim molitvenicima i svešteničkim trebnicima i knjigama, to je jedan obrad osvećenja ikona. Dakle, da bi ikona opet se zaokružila, da kažem, u potpunosti bila ikona, ona je potrebno da bude osvećena od strane sveštenika u crkvi i ona na taj način, dakle, postaje ikona. Međutim, mnogi govore da ikona osvećenjem postaje ikona i da se tu, da kažem, sva ta priča vezana za nju završava. Međutim, da bi ta ikona zaista bila ikona, ona i pored tog čina osvećenja, kada se unese u naš dom, mora dakle da ima tu svrhu zbog koje i postoji. A to je da ona bude naš prozor u večnost, da bude ona pred kojom ćemo se mi moliti. Ukoliko se mi pred ikonom ne krstimo i ne molimo, onda je ona samo jedan dekor u našem domu, jedan ukras i ona nema svoju pravu namenu. Dakle, prema ikonama trebamo da imamo određeno poštovanje, određen respekt, određen odnos. Dakle, da se prema njima odnosimo kao prema našim zastupnicima i molitvenicima pred Gospodom. Samo ću još reći jednu praksu koja je sve se manje i manje viđa i na tome ću završiti naše predavanje, pošto je to već na vreme ističe koje smo se dogovorili, pa ćemo da zaokružimo ovu našu temu, a to je da su nekada naši stari ljudi oko ikona stavljali jedno belo platno koje je izvezeno i ono se stajalo tako postavljalo iznad ikona. Zbog čega je to platno bilo tu? Ono je bilo iz razloga što je ono čuvalo ikonu od prašine kada ljudi nisu unutra, kada se ljudi pred ikonom ne mole. Ukoliko ljudi odu negde, onda su često naši stari to platno koje je bilo iznad ikona stavljali preko ikona. Dakle, da se ona sačuva, da na nju ne pada prašina, a kada se vraćaju, dakle, da to platno se skidalo i pred njima su se ukućani molili. Dakle, trebamo da razmišljamo o tom platnu, trebamo da razmišljamo o tom našem odnosu prema ikonama. Vidite kako su ti naši stari ljudi znali, dakle, da cene i da se odnose prema ikonama. Eto, ako nismo tu u kući, onda nema ni potrebe da ikona bude otkrivena, znači da tada mi ne razgovaramo sa njom. Međutim, trebamo voditi računa o tome da mi ne navlačimo, da tako kažem, tu duhovnu zavesu, tu duhovno platno na te ikone, posmatrajući ih u našem domu samo kao estetiku i samo kao dekor. Neka bi dao Gospod da nas umudri i da svi naši molitvenici, nešto čujem svoj zvuk, dobro, da ti naši molitvenici, naša krstna slava, budu naši molitvenici pred Gospodom i da ikone uvek svagda budu u našim domovima, a pre svega u našim molitvama i u našim srcima. Ovim bih završio i ostavio prostora i vremena za vaše pitanje ukoliko. Hvala. Oče, sjajno, lepo ste to sve govorili. Da li bi mogao još malo da nam kažeš samo o važnosti molitvenosti ikonopisca? O molitvenosti ikonopisca? Jeste. Da. Može, naravno. Dobro, sad čujem lepo svoj glas. Pa naravno, kao što sam već rekao, dakle, kao što sam već rekao, dakle, ranije niko nije mogao ni da bude ikonopisac, niko nije se ni usuđivao da slika, dakle, freskopiše ikonu bez blagoslova crkve. Svakako da je molitveni i unutrašnji život, dakle, i lični primer freskopisca izuzetno važan. A važan je iz tog razloga što će, ukoliko taj freskopisac, ikonopisac,
ima postojanu molitvu pred Bogom i zna da ono što on radi, da je zapravo to najmanje pripada njemu, već to pripada isključivo daru i talentu od Boga. Evo ja, na primjer, nemam taj dar od Boga da budem ikonopisac, pokušavao sam, ali mi nije išlo, tako da taj unutrašnji život i molitva ikonopisa je jako bitna. Po meni je jako važno da se moli da ga Gospod sačuva od gordosti. Da ne bi pomislio, evo ja sada imam ovaj dar, ja sam najbolji, i da samo misli, ne daj Bože, ili o materijalnim stvarima, o materijalnoj koristi ili o gordosti. Dakle, uvek treba da ima na umu da mu je Gospod dao taj talenat, da se za to moli, dakle da tu ljubav i tu lepotu Božiju, dakle prenosi i oslikava ikone da bi to i drugim ljudima bilo na korist. Eto, ukratko ja mislim da sam bar malo se dotakao odgovora na to vaše pitanje. Hvala. Je li ima neko od vas neko pitanje? Dobro, pomaže Bog, oče Bogdane. Jađanko Stanišić ovdje. Drago mi je što ćete doći ovdje i upoznat ćemo se. Ja imam jedno pitanje vezano za same ikone. Po Ivanu Damaščinskom, on je govorio za ikone da je jedno slika, a drugo praslika. Onda često se pominje to lice, lik, pralik. Jel možete to da mi objasnite? Kao praslika na ikoni, da mi gledamo u prasliku, ne u sliku. Aha. Da, mogu reći, naravno, pokušat ću da odgovorim na to vaše pitanje. Sveti oci, kada su govorili uz naročito poštovanje prema ikonama, oni su govorili da je to evanđelje za nepismene. I kao što sam malo čas pokazao, ikonu Gospodoljublja Avramovog i Belog anđela i ikonu Gospoda Sinajskog, dakle, laik bi pogledao, krenuo se, možda je celivao, možda je ne bi, to je to. A ukoliko bi to, kao što to jeste evanđelje za nepismene, za neko koji ne zna da čitaju, oni bi na čitavoj toj ikoni mogli da vide i domostroj spasenja Božijeg i mogli bi da vide sve ono što ne mogu rečima i slovima da pročitaju. Praslika i slika, o tome se može reći da, kao što sam već napomenuo, dakle mi slikajući ikonu, dakle mi se pridržavamo, recimo, naveo sam primjer svetog vladike Nikolaja, vidimo njegov lik, vidimo njegovu ikonu, da je na toj ikoni zadržan njegov lik, dakle kako smo ga mi znali, ali ne 100%, već da je on naslikan na takav način kakvog ćemo ga mi u budućnosti vidjeti, u blizini Božijoj. Dakle, o tome se možda je to odgovor na to pitanje. Dakle, da mi na ikoni slikamo ono što ćemo vidjeti u budućnosti. Dakle, ne 100% ono copy-paste, kao što sam rekao, već ovdje na zemlji, što je odlika opet Rimokatoličke crkve, već da mi slikamo. Sada što se tiče praslika, praslike se odnose recimo starozavetne, novozavetne. Dakle, imamo, na primjer, događaj iz Svetog pisma kada je iz Starog zaveta, knjiga Izlaska, kada Jevreji izlaze iz egipatskog ropstva i kada je Mojsije razgovarao sa Bogom i Bog mu je rekao, dakle, da imao je viđenje, da treba da iznad vrata namaže krv od jaganjaca i kada bude anđeo smrti naišao, da će sva jevrejska deca, sva izabrana deca, dakle, koja su tim kućama na kojima je nadvratnik pokropljen krvlju, da će oni ostati živa. A sva ova ostala deca da će da stradaju. Anđeo smrti je naišao i zaista se to tako i desilo. Praslika svega toga je sveto pričešće, dakle, žrtva Gospoda Isusa Hrista, da i mi koji se pričešćujemo od tela i krvi Gospoda Isusa Hrista, da nećemo poginuti.
da nećemo stradati, već da ćemo biti zajedno sa njima, sa Gospodom i sa svim svetiteljima u Carstvu nebeskom. Sada, ako me pitate za praslike, da li ima praslike u Starom Zavetu za slikanje ikone u Novom Zavetu, ne mogu sada baš da se setim, mogu da pogledam pa da pokušam nekom drugom prilikom da odgovorim na to pitanje. Ali ono što znam, dakle, da je u Starom Zavetu bilo strogo zabranjeno izobražavanje, dakle, Bog se nije izobražavao, čak u Starom Zavetu nekada se dešavalo da kada ljudi čitaju Sveto pismo i kada dođu na ime Božije Jahve, da oni samo zaćute u određenom trenutku i to bi se značilo da se na tom mjestu pominje Bog. Ili bi opet sada, na primjer, čitao tako neki tekst i opet tako naiđu na reč gdje piše Jahve, to jest Bog, oni bi pogledali ka nebu. To bi značilo. Dakle, a sada baš da je bilo tih slikanja u predstave, ja mislim da dakle, ne bi je iskreno. Možda sam uspio da vam odgovorim delom, možda ne, ali da li ima tih praslika u Starom Zavetu, ne mogu da se sjetim iskreno. I ima li još neko nešto da pita? Samo značaj boja na ikonama, da mi kažete nešto u vezi toga. I to je sve. Možete pogledati, izvinite. Značaj boja na ikonama. Aha. Pa Bogu naravno, dakle, malo čas smo pomenuli zlatnu boju, dakle, koja je izuzetno važna, izuzetno značajna, dakle, koja ne predstavlja, dakle, ni luksuz, nego nešto što je večita istina. Imamo tačno utvrđeno kako se koja ikona, na primjer, freskopiše. Tako imamo, na primjer, ako vidimo ikone Gospoda Isusa Hrista, vidjet ćemo da je on obučen u crvenu boju i u plavu boju. Dakle, da je njegova odeća plava boja i crvena boja. Dakle, jedna predstavlja carsko dostojanstvo, druga njegovo božanstvo. Dakle, to je značajno što se tiče boja. Ako vidimo sada i praznike naše koje obeležavamo, vidjet ćemo, na primjer, evo, skoro nam je bio veliki praznik Pedesetnice, dakle, mi ćemo vidjeti da se tada sveštenici oblače u zelene odešte. Dakle, zelena boja je boja Duha Svetoga, koja simboliše prisustvo Duha Svetoga. Zašto? Pa iz tog razloga što, gde je, samo moment, izvinite, da ja vidim ovdje, gde je, evo ga ovako, možemo vidjeti, dakle, gde je, ovdje gdje na ovoj ikoni Svete Trojice prikazan Sveti Duh, dakle, da je to zelena boja. Dakle, vidimo gore gdje je prikazan Gospod Hristos, dakle, plava i crvena. Dakle, određene boje, dakle, se prikazuju, dakle, u određenim trenucima. Dakle, i to je, da kažem, određeno u freskoslikarstvu. Je li ima neko? Treba si doći ovamo. Pomoz Bog. Htio bi da objasnite malo drugu Božju zapovest koja kaže ne pravi sebi idola niti kakvog lika, nemoj im se klanjati niti im služiti. Ako možete malo da objasnite u vezi ikona, pošto je to vrsta lika i ima kao klanjanje i služenje, pa ako možete da objasnite kako to ide u skladu sa Svetim pismom. Da, u redu. Već sam nešto u kratkim crtama i pomenuo. Dakle, da je izabrani narod taj koji veruje jednog Boga, u istog onog Boga u koga i mi danas verujemo. Ako sada, na primjer, vidimo, dakle, to protivljenje koje je bilo u 8. veku, neposredno pred 7. Vaseljenski sabor, dakle, i ta dva tabora, dakle, to je bio glavni razlog, jer ukoliko čitamo drugu Božju zapovest, dakle, koja ima i sada u pravoslavnoj istočnoj crkvi,
ta druga Božja zapovest je znatno tekstualno kraća nego ona koja je izvorna bila. Mi ćemo vidjeti dakle, da u toj drugoj Božjoj zapovesti se govori dakle, da ne sme da se pravi nikakav lik niti u drvetu, niti u kamenu i da svako ko to bude radio nanosi gnev na sebe i na svoju porodicu i da na sebe navlači prokletstvo 2-3 kolena, kako već tamo zapisano. Dakle, taj strah i ta bojazna ljudi su učinili to da ikonopoštovanje u određenom istorijskom trenutku, dakle, naiđe na izuzetan otpor. Međutim, kada se mi klanjamo ikoni i kada nju celivamo, dakle, mi, iako je lik svetitelja izobražen na drvetu ili na platnu, mi ipak ne dajemo značaj toj materiji, već to naše poštovanje koje ukazujemo liku, ono se automatski prenosi na prvo lik. Dakle, mi ukazujući poštovanje i celivajući svetitelja, mi ne celivamo dakle, materiju i ne celivamo ono što je propadljivo, već celivamo ono što je ontološki. Priklanjamo se onome što je ontološki, što je večno. Zbog toga ikona sa svim tim bojama i sa svom svetlošću, kako je uređena i izrađena i napravljena, dakle, ona nije crno-bela, nije portret. Dakle, mi ćemo nekada vidjeti i ikone u bakru, nekada su se radile često, pa se to prodavalo često kod nas na vašarima. Nije to također ispravno, zbog toga što na tom bakru, bez obzira što je to umetnički zaista lepo, ali nema svetlosti, ima senke i suviše je tamno. Dakle, na toj ikoni se dakle, vidi, dakle, na slici, portretu se vidi dakle, ta vezanost za ovo što je propadljivo. A kada vi vidite ikonu koja je, na primjer, ikona Svetog Save, ikona Presvete Bogorodice, dakle, svo to mnoštvo boja, dakle, ukazuje na to i lik svetitelja, dakle, tu njegovu preobraženu stranu, dakle, da se to naše poštovanje koje dajemo liku uznosi do prvolika, uznosi do ovapličenog Gospoda Boga. I zbog toga to nije idolopoklonstvo. Dakle, prvo što, dakle, ontološki gledamo, a druga stvar što se ne klanjamo materiji kao materiji, drvetu, kamenu, već se klanjamo onome što je na njoj izobraženo i što je preobraženo u Gospodu. Eto, zbog toga to nije idolopoklonstvo i nije narušavanje druge Božje zapovesti. Svetim ocima 7. Vaseljenskog sabora je dugo vremena i trebalo i oni su dosta muke imali da sačuvaju ikone i da od uništavanja, tako da nije uvek ta borba protiv ikona bila takva da mnogo, u jednom trenutku su ikonoborci rekli pa u redu kad je to tako, ali ikone mogu stajati negde visoko, da ih čovjek ne može dodirnuti, da ih opet zbog bojazne da ukoliko ih celiva, da celiva materiju, opet vraćajući se na drugu Božju zapovest. I te kasnije su ikone posle postale na ikonostasima, dakle i bliske nama za celivanje. Hvala. Je li ima neko još neko pitanje? Ja, ajde. Evo, Ivan, imam ja još nešto samo da vas pitam, čisto istorijski, tehnički, između katoličkog gledanja na freske i nas. Ja razumijem, to malo sam i čitao. Interes je me samo po knjizi po knjizi njihovog Huberta iz velike povijesti crkve. Oni kažu da je 843. godine crkva sa istoka raščistila to pitanje, a da zapad nije sudjelovao u tome. Šta je to bilo 843. godine u našoj crkvi da je to pitanje riješeno po pitanju ikona? Ja znam na drugom Nikejskom saboru da je bilo riješeno 787. godine, ali šta se desilo 843. godine? Je li znate to? Ne mogu da dođem do tog podatka, zato vas pitam. Znate kako,
kada su se mnoge stvari dešavale tada, nije bila ova tehnologija kao što je to do sada. Pa se tako nekada priča, to mi je malo približnije i znam tačnije, na primjer, kada smo pričali nekada i u bogosloviji i o tome, na primjer, kada je bio veliki raskol između istočne i zapadne crkve, koliko je zapravo trebalo vremena da se dođe do toga i da se zapravo to sazna u javnosti, da se sve to obelodani. Evo, mi sada imamo tu priliku da ja vama pričam sada i iste sekunde moj glas dolazi do vas i vi me čujete. A tada u to vreme je trebalo mnogo vremena da prođe da bi se neke stvari saznale. Prvo to. Drugo, kada se na Vaseljenskom saboru nešto donese, na tim saborima koji su se održavali, te odluke nisu automatski se i primenjivale. Postojalo, dakle, određeno vreme da bi te odluke zaživele u crkvi. Tako da nijedan od tih sabora koji se sazivao nije pretendovao da bude vaseljenski. Već, na primjer, kada se sazove prvi sabor, prođe vreme, pa se sazove drugi vaseljenski sabor i tek se na drugom vaseljenskom saboru utvrdi da je prvi vaseljenski sabor bio vaseljenski, da su njegove odluke vaseljenskog značaja, da su one značajne za čitavu crkvu i tako dalje. Dakle, prvi razlog, ja bih rekao, da je to vreme koje je trebalo da prođe. Drugo, da te odluke odmah nisu zaživele. I treće, čini mi se, sad ja ne mogu da se setim, car Teodor, da je car Teodosije, dakle, da je on, čini mi se, ustrojio da ipak te odluke zažive. Naprimjer, sedmi Vaseljenski sabor, ja sad nisam siguran, ali mislim da je on tada potvrđen na ovom saboru. Nisam obnavljao to gradivo dugo, ali uglavnom nešto mi govori da se na ovom saboru 1943. godine, dakle, da su potvrđene te odluke. Iako sad, da, ustanovljen je, da, evo supruga mi ovde govori i pomaže, da je, evo, kao što je otac Milorad rekao, da će i ona biti od pomoći u omladini tamo za pomaganje, za učenje. Dakle, tada je ustanovljen ovaj praznik otaca prvog Vaseljenskog sabora. A inače, oce prvog Vaseljenskog sabora slavimo kada krene veliki post, dakle prve nedelje posta. Hvala i supruzi mojoj i nadam se da smo odgonetnuli malo. Je li ima još neko pitanje? Samo malo oču dok ja to... Samo polako. Ja sam spor kao moderator. Hoću da ga pitam kad će doći kod nas u Brasvik. U Sveta Trojica. Kad ćeš nam doći u Brasvik u Sveta Trojica? Pa eto, molimo se Bogu eto da to bude eto skorije. Ima tamo neki period koji mora da prođe što se tiče zakona i države i tamo otac Milorad mi je slao neki mail pa tamo piše od 34 dana pa do 7 mjeseci. Eto, mi se molimo Bogu da to bude bliže tih 34 dana nego tih 7 mjeseci. Eto, da dođemo, ali opet Božja volja. Ne znamo što je. Ako dođem pre, onda sam ranije otišao iz Srbije. Ako ostanem duže ovde, onda sam ostao duže sa ovim narodom ovde. Tako da, eto, ne bude Božja volja i gde Gospod misli da sam potrebniji, preči, tamo ne bude. Ja se nadamo oko nove godine, kao što je otac Milorad rekao. On kaže posle, ja se nadam pre, ja dobro. Da izbegnemo zimu ovde srpsku koja je surovija nego tamo vaša. Dobro. Slušajte iskusnog čoveka, nemojte određivati termine, to ide malo sporije. Moram da pomenem i oca Miroslava, on mi je rekao sad će to brzo, tako da eto, meni se taj njegov optimizam sviđa.
Ima li neko još nešto da kaže? Nećete, neko da drži predavanje neće, jel dobro? Pa dobro, oče, hvala ti puno u ime ovoga naroda i ovih ovde i oni koji te slušaju na drugim mestima. Hvala lepo što si ovako lepo govorio o ikonama. Pa eto, čekamo te. A doći ćeš kad Bog dozvoli, kad blagoslovi Bog. Jel? Da. Mi smo do nas uradili što je bilo sad, eto, kako bude dalje. Pozdravljamo mi tebe, Popadije Radmila, pozdravljamo i tebe. Hvala, zahvaljujemo vam se puno i radujemo se da vas vidimo i ovo je bila isto također radost. Nadam se da je bilo na korist i na spasenje da će da bude. Hvala tehničkoj službi, Nebojši i Daliboru na pomoći da se ovo realizuje. Inače, mi ćemo da imamo naš sljedeći sastanak za 2 nedelje. Za 2 nedelje, utorak veče u 7 sati. Naknadno ćemo objaviti ko će da govori. Hvala lepo. Još jednom, oče, pozdravljamo te, živ bio. Zbogom.